Dobar dan, dragi gledatelji i gledaoci. Mi smo tu u studiju, sad vodimo razgovor za auditoriju Zapadnog Balkana i ukrajinsku auditoriju koja se priključi to više milijunska auditorija. Ćemo razgovarati o puno pitanja. I Jurij Romanjenko koji vodi za ukrajinsku stranu i za ukrajinsku auditoriju pozdravlja svih prisutnih i posebno na čas predstaviti danas kod nas u gostima ambasador Srbije u Ukrajini Andon Sapudži. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje, Aleksandar. Naš gost već 18 mjeseci ambasador u Ukrajini, to nije malo za takve prilike i okvire. I naravno prvo pitanje, kako on se osjeća za ove godinu i pol i više tu u Ukrajini, je li ima neki osjećaj sličnosti kulture, nekih događaja i sve što se dešava ovdje. Molim vas, ambasadore. Pa evo, kako da počnem. Da, naravno, potpuno treba staviti na različite strane. Dakle, rat nikome nije nikada bio prijatelj i u ratu, koliko god mi podržavali ovdje Ukrajince i bili zajedno i delili sve ove grozne stvari što se dešavaju, svejedno niko u tome ne može da uživa. A sa druge strane, Ukrajinci su ljudi mentalno, svojim navikama, običajima, geografski toliko slični Srbima, odnosno Srbi Ukrajincima, pošto smo mi ipak mnogo manji, odnosno Srbija i građani Srbije. Glavni gradovi su nam slični i mi imamo i reku i novi deo grada i stari deo grada. Ljudi vole da izlaze, ljudi vole da budu i srećni i zadovoljni, a opet i kao narod čini mi se istorijski da smo izuzetno slični, ali opet verovatno ćemo to kasnije spomenuti. Ja bih rekao da mi sa Srbijom dosta dugi odnose, ali imam mišljenje da ove zadnje 20 godina ovaj fokus odnosa nekako propao u svojoj jačini. Možda zbog toga da ja sam otišao iz Beograda, možda zbog toga što ja ujehao iz Beograda je to proizašlo. Naravno da u ovom smislu sada bih možda morali nešto intenzivirati u ovom smislu. Naravno, apsolutno se slažem. Dakle, jeste jedna i druga zemlja vode zapravo slične bitke. Ja često poredim rat kroz koji Ukrajina danas prolazi sa oslobađajućim ratovima, odnosno Srbija što je vodila od 1912. do 1918. Dakle, to je stvaranje nacije. To je trenutak koji je potpuno preloman za ovu zemlju. Srbi upravo zbog toga što su imali i sličnosti i 90. godina velika stradanja imaju razumevanja za toliko. Ja bih rekao da ova pozicija Ukrajine koja ne priznaje Kosovo, a pozicija Srbije da ona priznaje Krim, da to je pod ruskom okupacijom, nešto formira i neku podlogu za tjesni odnos i ekonomske karaktera, možda i političkog. Imamo dosta relativno dobar iznos naše bilateralne ekonomske saradnje, nekoliko stotina miliona dolara. Osim toga mi jasno ide rat, po svijetu kupujemo oružje i hvala Bogu znamo da nešto i ponekad dolazi i mi kupujemo kod nekih posrednika ili nekih firmi koje trguju oružjem i ovo što proizvodi se tamo. Ali glavno pitanje u tome, je li Ukrajina im predstavlja neki interes? I ako je predstavlja za Srbiju, koji bi to bio ovaj politički, ekonomski interes? Pa, prvo da kažemo, ta ekonomska saradnja od nekoliko stotina miliona nije uopšte još dovoljna. Ja verujem da tu mnogo može više da se radi, kao što se i radilo ranije, pre dakle 2000-ih godina smo imali daleko veću saradnju, da samo spomenem da su srpske kompanije gradile McDonald'se, na primjer, u Ukrajini. Dakle, iako obe zemlje proizvode dosta toga sličnog, samim tim će biti možda manjih problema oko stvaranja ugovora o slobodnoj trgovini, koji nadam se da će biti makar u predelu roba završen tokom ove godine. Svejedno postoje mnoge mogućnosti na različitim područjima. Vi ste spomenuli samo jedan od njih, koji, da, tako je, Srbija direktno ništa ne izvozi,
jednoj, dakle, zarećenim stranama po Ujedinjenim nacijama i tako dalje, to ne bi smelo, ali tačno je, stigle su određene količine kvalitetne municije i ovde. A da odgovorim direktno na pitanje šta Ukrajina znači za Srbiju, ono što ste vi spomenuli, dakle, upravo to politički nemamo ni jedan problem, nikakav, što se tiče Kosova, Krima i eventualnih priznanja i tako dalje. Drugo, Ukrajina je puno pomogla Srbiji 1999. i političkim posetama neposredno, dakle, posle završetka NATO agresije i obnavljajući energetske sisteme, što i mi na neki način pokušavamo da vratimo našim humanitarnim delovanjem pomoću Ukrajini. 63 miliona evra je do sada Srbija dala na različite načine Ukrajini, uglavnom humanitarno, oko 10 miliona energetski, bili su to lekovi, bile su to neke druge manje, sačuvamo, prosto povedemo decu na neke izletište. A Ukrajina se sada ponovo čini i tekako važnom, dakle, jer izgleda da ćemo sa Ukrajinom imati jednu zaokruženu celinu Evropske unije, dakle, i Ukrajina će u tom smislu pomoći, kao i Srbija sa svoje strane, da čitav evropski kontinent postane zajednički dom. Kako ocjenjujete sada stanje evropskih integracija Srbije? Još dugo treba proći da to postići zadatke? Da, Srbija je već dosta dugo je u integracijama, dakle, ne samo zbog članstva, punopravnog članstva koje jeste i dalje primarni cilj svake srpske vlade od 2000. godine do danas. Srbija se suočava sa određenim poteškoćama. Negde se smatra da je između ostalog i upravo zbog rata, odnosno zbog ruske agresije na Ukrajinu i zbog toga što se Srbija nije priključila sankcijama Rusiji, to neke zemlje, odnosno neke države u okviru Evropske unije insistiraju na tome. Neke bi već preko toga i prešle i više bi ovih klastera bilo otvoreno. Da, i u ovom smislu ja nešto pitam ekscelenciju, ambasadora, govorili ste i o bilaterale, govorili smo i o europskim integracijama, govorili smo da Ukrajina ne priznaje Kosovo, a Srbija okupaciju Krima. A recimo što se tiče Kosova, kakva sada situacija koja isto utječe na evropske integracije, na opću političku klimu u zemlji, znači to je pitanje kao vanjske politike, spoljne i ta pitanja unutarnje i možda još jače je u ovom smislu. Ima li tamo nekih sada pomaka, izmjena, promjena? Zbog toga da ovo rješavanje i ovog pitanja stavi se i Evropskom uniju da vrlo važno. Molim vas, ekscelenciju. Evo, otprilike, dakle, pitanje pregovora i dogovora između Beograda i Prištine. Ja moram prevesti za Ukrajinca, izvinjavam se. Ništa. Dakle, pregovori između Beograda i Prištine se vode dugo godina. Ranije su postojali onako bolji momenti, nekada smo u ovim slabijim, nažalost potonji su trenutno i dosta dugo traju. Upravo to sa one druge strane, dakle već duže od 10 godina mi nemamo odgovor na dogovorenu zajednicu srpskih opština, nešto što je trebalo da na određeni način obezbedi garancije srpskoj populaciji i nealbanskoj populaciji na Kosovu da će prosto nastaviti da bezbedno živi na toj teritoriji. A sa druge strane, Srbija učinila dosta toga u smislu povlačenja nekih od svojih upravnih službi, da kažem, koje su štitile srpski narod i prelaske, dakle prešli smo i sa starih tablica na nove i tako da. Toliko je dosta toga urađeno da, nažalost, sa druge strane, Srbi, pojedinci se uopšte ne osjećaju bezbedno. U posljednje vreme imamo i neke optužnice prema Srbima koje su bez ikakvih dokaza za možda neki učinjeni neko krivično delo, odnosno zločin 98. 99. a sve bez dovoljno materijala i bez dovoljno dokaza. Time se taj narod dole osjeća dosta nebezbedno. A ako govorimo o bezbednosti situaciji
u regiji. To je naša tema našeg ovog susreta. Da li situacija u Ukrajini, ovaj rat, nekako preliva na situaciju na Zapadnom Balkanu, koji Zapadni Balkan nije baš prestabilna regija u Evropi, je? Je li ovaj rat nekako radi stvari koje vodi ovu regiju u veću nestabilnost i ovaj utjecaj rata u Ukrajini, a možda on nije tako i veliki i tako dalje, možda neki drugi faktori više imaju značenje, znači na Zapadnom Balkanu. Općenito, jel opća bezbednost, sigurnost u regiji podnošljiva ili vi smatrate nekakve stvari već izmakaju kontrole? Pa, za početak, ceo Zapadni Balkan je na istoj strani. Dakle, ceo Zapadni Balkan, sve pojedinačne zemlje i svi lideri i sve važnije političke partije su saglasne tome da je punopravno članstvo u Europsku uniju jedino rešenje i za Zapadni Balkan i za svaku pojedinačnu državu. Dakle, politički smo razjasnili. Ekonomski, samo ću dati primjer Srbije, oko 70% čitave razmene ekonomske Srbije je prema Evropskoj uniji. Još dodatnih 15% je prema drugim zemljama iz okruženja koje su kandidati, još nisu postale, ali dakle teoretski iz istog bloka. Ono sve ostalo, dakle čitav ostatak sveta se nalazi u onih koliko još ostane, 170 zemalja celog sveta, jel? Dakle, i u tom smislu su naše privrede već i usaglašene i znamo kome šta treba. Dakle, bez obzira na ponekad političke nesuglasice, predizborni jedan ili drugi političar sa bilo koje strane voli da malko ulazi u neke nacionalizme, da se bude neke mržnje iz 90-ih i tako dalje, ali u suštini mislim da ne postoje suštinske razlike između nijedne od naših država. Dobro. Što se tiče rata u Ukrajini, mislim da je 2014. Što se tiče same Srbije bila možda i više presudna u negativnom, nažalost, smislu, jer smo tada imali nekoliko stotina dobrovoljaca na drugoj strani i nekoliko, da ne kažem, nedovoljno odgovornih zvaničnika ili lidera ili umetnika i tako dalje, koji su posjećivali neke događaje na Krimu. Što se tiče ove celokupne, dakle, agresije koja je počela februara 2022. godine, tu mislim da se opet malo koja država na Balkanu razlikuje, Zapadnom Balkanu. Dakle, i Srbija je utvrdila svoje smernice i glasala više puta vrlo jasno pred Ujedinjenim nacijama, pred Savetom Evrope, pred drugim međunarodnim institucijama, tako da u tom smislu ono što ste spomenuli, da, došlo je jedno 25-26 hiljada Ukrajinaca koji su našli svoje makar privremeno utočište u Srbiji. Dakle, s te strane zaista nemamo problem nikakav. Dakle, u tom smislu ne vidim nikakve posebne negativne efekte za Balkan, niti kapacitet bilo na kojoj strani za ne daj Bože nekim bezbednosnim problemima kakve smo vidjeli. Nikakvi. Znači, što se tiče rata još... Ne. Dobro, ne. Это хорошо. Dobro, to je dobro. Mi bih precizirali ipak o trgovini. Spomenulo se 70% spoljne trgovine, to je Evropska unija. A recimo, možda nešto nam po strukturi ove trgovine ćete reći. Recimo, još sjećamo od starih vremena, još kad je bilo SFRJ i tako dalje, mi dobivali i poslije kad se samostalili Republike i Srbija postala država posebna, dobivali mi i farmakologiju dosta od Srbije, ali to mi, recimo. A recimo, šta Srbija eksportira za razvijene evropske zemlje? Farmakologiju možda ne bih stavio na prvo mesto, mada postoji manji procenat. I dalje je to dosta zdrave hrane, dosta mašina, dosta, dakle, IT sektor nam je izuzetno već razvijen i samo da kažem da
mi zapravo, opet se vraćam na ono što sam pre pola sata rekao, Ukrajina i Srbija imaju slične proizvode koje tradicionalno. Ja vidim da sad pogledao statistiku, dohodak raste u Srbiji. Vidim da sada je više, jasno da više Ukrajina u ratu nivo dohodka u Srbiji nego u Ukrajini. Pretpolažem da možda već više od $1000 i srednja plaća bi bila u Srbiji. Tako je. Upravo to jeste tako. To se dosta promenilo već za poslednjih 10-12 godina svakako, ali na to je i dosta uticalo i ovaj IT sektor što sam spomenuo. Drugo, Srbija je zaista bila u jednom nizu godina, 7-8 godina, potpuni šampion što se Zapadnog Balkana tiče za direktne strane investicije. Dakle, više nego ostatak Zapadnog Balkana svakako. Da. Možda neko od njih ima bolju osnovu, pa je samim tim, dakle, nečih 5% manje nego naših 7, 8, 10, ali bez obzira na to, kažem, i činjenica gde se nalazi Srbija, povezanost, moderni putevi, nadajmo se i brze pruge kroz čitavu zemlju i tako dalje. Dakle, connectivity je taj koji isto povećava. Mi bih pitali u tome kako općenito stanovništvo prihvaća sliku rata u Ukrajini. Kako? Mi znamo da puno proruskih stavova ima, već od ranije, još prije rata i tako dalje, i ostaju sada, ali od za ove godine rata, je li nešto se promijenilo u ocjenama, shvaćanju ratnih događaja u Ukrajini? Šta vi mislite? Prvo ovako, dakle, moram uvek da počnem s tim da Srbi nemaju ništa protiv i ne smeju da imaju ništa protiv Ukrajinaca, jer nikada nisu imali nikakve probleme. Ni Srbi sa Ukrajincima, ni Ukrajinci sa Srbima. Naprotiv, toliko je ljudi dolazilo ovde, naseljavalo, i toliko je Ukrajinaca dolazilo, uglavnom po Vojvodini, naseljavalo. Kod nas Kirovogradska oblast. Dakle, s jedne strane to, s druge strane, Rusija kao Rusija nije poenta. Dakle, Srbija ima svoje interese koji su između ostalog dosta vezani za očuvanje teritorijalnog integriteta. Dakle, tu garancije jednog od članova, stalnih članova Saveta bezbednosti Rusije u tom smislu je izuzetno važna. Energetska stabilnost zemlje takođe. Znate kako je i koliko je teško zemlji koje nema izlaz na more da tek tako preko noći promeni i kompletno diversifikuje, dakle, situaciju snabdevanja energentima. U tom smislu čine se napori, trebalo bi bukvalno u toku ove godine da budu kompletirani u tom smislu diversifikacije, ali to traje. To su, kažem, problemi i naše loše iskustvo iz 90. godina sa sankcijama, koje smatramo da nije, koje je prvenstveno dovelo do siromašenja Srbije, a to su bile one užasne UN sankcije, dakle nema veze sa ovim što građani Sankt Petersburga doživljavaju. Ono što je sad suština samog rata, moguće da su postojali moji, dakle, sunarodnici koji su doživljavali čitav rat kao odgovor jedne druge strane na ono što se nama dešavalo 90. godine. I tu su sad sebe pronalazili nezadovoljni, smatrali da mi nismo toliko bili krivi koliko smo bili kažnjeni 90. godina i da eto sad konačno neko nešto drugi radi nekome koji je zapravo saveznik onih koji su nas bombardovali. Da pojednostavim, Amerika. Znate kako to tako ide uvek, crno-belo. Ali vi gledate 4,5 godine mrcvarenja, gledate ubijanje civila, vi gledate kako ta čuvena, velika, ogromna vojska ne napreduje baš toliko koliko bi trebalo s obzirom na neke mitove i naravno da se percepcija menja. Opet, s druge strane, ne zaboravimo dezinformaciju. Spomenuo sam dezinformaciju, ona je prisutna u svim zemljama, ona je naročito kroz socijalne mreže i ove brze medije, dakle čovjek ima sve manje vremena da pročita čitav članak, dakle sam naslov koji možda nikad nema veze sa člankom će ga povući na potpuno drugu stranu. U tome zaista, dakle u samoj Srbiji postoje neki akteri spoljni koji rade na tome da svaku mogućnost
na primjer, ako je nacionalizam ukrajinski ili nekakva ikonografija koja podsjeća na Drugi svjetski rat, da to ustostruče. Mi sjećamo jedno vrijeme i preko Ukrajine i bio tranzit plina je za Srbiju. Naravno, zbog rata i ovih zadnjih događaja to se stalo, ali vidimo da Srbija diversificirala ove puteve snabdijevanja plina, i sada da ne bih bila ovisila o jednom izvoru. Je li tako? Srbija je diversifikovala prvo, dakle, više mogućnosti s kojih strana će doći, ali nažalost isti gas, ruski. Za početak i dalje pričamo o ruskom gasu. Dakle, s jedne strane je taj preko Ukrajine dolazio, a s druge strane je ovaj turski tok, odnosno bivši južni tok, preko koga se sada snabdeva i Srbija i koji dalje ide, čini mi se, u Mađarsku, ne znam da li još u neku zemlju. Sa druge strane, dakle, postoje otkloni, diversifikacija, dakle, smanjen je procenat zavisnosti od ruskog gasa, ali ne smem ni sam da tvrdim da li smo sada na 80%, a bili smo ranije na 90%, to se polako umanjuje. Ali jednostavno u trenutku kada čitav svet, odnosno region, pokušava na neke druge načine da dođe do gasa, mnogo toga je već zauzeto, da kažem, vi ne možete za 2028. i 2029. nego tek za 30. da naručite, da kažem, iz ne znam, Katara, Azerbejdžana ili odakle već. Kako su odnose sa Kinom? Jasno što sa Kinom bila ranije odnose puno evropskih zemalja, ovo 16+1, sada faktički to je ostala jedno Srbija, koja komunicira snažnije sa Kinom. Znamo da vi čak i kupujete oružje iz Kine, a na evropskom putu je li Europa to šuti, tolerira ili nekakvi ima ipak primjedbe ili od nekih zemalja? Ili to se kao vaša suverena odluka? Moram da odgovorim ipak da nije baš to sve tako. Dakle, mnogo ko još i puno radi sa Kinom, ali se to ne stavlja u prvi plan. Tako je, mi i dalje održavamo jako dobre odnose sa Narodnom Republikom i činjenica je da je ta zemlja, i to srpski narod misli kad ga povremeno pitaju, jedina koja se ne upliće, upravo to se ne upliće, opet govorimo o nekim novinskim istraživanjima, u unutrašnju politiku. Tako da Kina je ozbiljan investitor, Kina svakako želi mir u regionu, Kina želi prosperitet i ulazak čitavog regiona u Europsku uniju. Tako da, s te strane ne bi trebalo da postoji naročiti negativan faktor za Srbiju ili za Crnu Goru ili za Albaniju ili za bilo koju od zapadno-balkanskih zemalja što se tiče Kine. Govorim o političkoj stabilnosti. Što se tiče uvoza kineskog oružja, to naravno niti je Kina ucenjivala Srbiju da mora, ali je problem bio što Srbiji neki od zapadnih partnera nisu nešto želeli da prodaju, poklone, ako je za poklon ili ako je za prodaju. Dakle, kao, izvinjam se, neutralna država koja zbog svog istorijskog identiteta 90. godina i tako dalje, za sada je vojna neutralnost politika zemlje, mi, dakle, nemamo mnogo mogućnosti, naročito sa početkom rata ovde. Dakle, nećete više viđati nove ruske vojne sisteme u Srbiji, ali kad ne možete neki segment, ne znam da li se radi o protivvazdušnoj odbrani do 3000 metara ili od 3 do 6 i tako dalje, nešto ako ne želi Zapad da vam proda, vi morate se okrenuti drugom. I shvaćate situaciju, gledali smo sada statistiku i vidimo da industrijski kompleks Srbije je dosta snažan, jak. I u eksportu baš zastupljene stvari koje mašinogradnja i ove koje se proizvodnja svakih stvari koje na elektrici i tako dalje. Znači, industrijska grana razvijena, donosi novci. Dobro, a ako pitanje Evropska unija, recimo, a tamo svoje regulative i funkcioniranja ove industrije, recimo kod nas postalo dosta problema o tome da mi potpisali recimo ugovor o slobodnoj trgovini i tako dalje i od toga patimo neki naši proizvođači od uplitanja evropskih firmi
na ovo tržište ili diktiranja nekakvih cena ili diktiranja nekih limita proizvodnje i tako dalje. Vi još ovog vam niste osjetili od strane pregovora s Europskom unijom da oni nešto traže, neki ograničenje ili naopako nešto poticanja mogu to spremni dati za vas? U tom sektoru što ste navodili, ne. Ali ne zaboravite ovo, bar što ste spomenuli neke od sektora što sam shvatio, jel, toliko i razumeo. Tu se dosta radi upravo o svetskim firmama koje su otvorile svoje kompanije, dakle uz određene subvencije. Tako da to jeste njihova proizvodnja, mislim, zapadni, ali nisu samo zapadni. Ima tu i recimo jedan od tih sektora je gde je dosta kineske investicije u pitanju. To svaka država koja pokušava da, dakle, punopravno članstvo da stekne, će imati isti problem. Tu nema, pre neki dan, čini mi se bivši ministar Kuleba rekao vrlo jasno, pregovori nisu pregovori. Vi želite da uđete u jednu porodicu i morate da prihvatite njihove vrednosti. I ja sam moram podsjetiti da ako naši Ukrajinci misle da puno riječi razumiju srpskih sada za pola sata razgovora, nema ništa čudno, zbog toga svi Slavene na Zapadni Balkan došli s teritorije Ukrajine, tako da ovo jezici svih ovih naroda vrlo bliski sadašnjem ukrajinskom. I ono što je mene iznenadilo, recimo, koji sam pre 20 i nešto godina nešto malo ruski učio, kad sam sad počeo mnogo više da se trudim ukrajinski, da prihvatam, mi imamo još većih sličnosti. Dakle, procenat reči i morfologije, dakle, između srpskog i ukrajinskog je daleko veći nego sa ovim drugim jezikom. Naravno, da, srpskom, naravno da ukrajinski bliže srpskom nego ruski jezik. Ruski jezik najdalje od svih slavenskih jezika u principu. I u ovom smislu to je isto naše, što govorio gospodin Juri na početku i vi ste to potvrdili, kulturni veze naši i veze koje nas vežu na 1500 godina. A recimo sa Rusima, Slaveni došli u Rusku federaciju uglavnom sa Poljske. Tako oni bliže bih bili. I mi volimo da se hvalimo da je 10 rimskih imperatora s porekla današnje Srbije. Na ovom optimističke informacije važno je mi završavamo naš razgovor. Hvala vama. Andon Sapudži. Tako, Andon Sapudži, ambasador Srbije u Ukrajini, bio kod nas i nadamo se da još se vidimo. Hvala. Hvala. Дякую.